atubona kiza kusana bona bahunga ezo nzirira busa sabona ngana kachakarirwa abantu banyamusana akagasiza nakagirachi nakachina kuna biri entertainment prefect engumi naeza naba head boy naeza konkaka somo rwo kubanza rwa kabiri za kushubura inkoko rwa kasatu nsomo rwa kanasi twaro mukatari rwa katanu nsomo then kutyagiye kwa nkizanye ni 10 then na joininga karamba hire ss 2017 ngiro mu erevu ejensu kabanjine kunkana mwe nabe ni ntekera no mtoro kazo so achievement yo kubanza eya banze kunkorera no kujya mu ndugo mukutekera nkai omunju ekyakabiri n'erisoma cyane nk'abagenzi turindebe mikoro kugogo mukoro bakire mikoro ati ningenda gukora cyo mutima kwanjye barimo gukora abantu b'imikomo reba bakikoro kubashemererwa bambe ari kukibasa n'abana injiniya cyapana mwamwe mukizengaro yes tukamareje myaka yona nishaba tukumetera umungano ngongere cyesho ngore kindi urorebe ayi njya mukama wanje aho kwena kwebaza ebintu byone binyine kaniwo biba tero mungano ngongere kindi urorebe ura embasuzo na zensi echo tushigarike mu murundi bundi ha embasuzo na zensi urechesho ngore kindi urambura utishuka ebibi byo busigazi bwanje utishuke mbabazi zawe ukuziri ayimukama niwe nyimukizo mutima gwanje utandeka nkitosoni utichiriza usiku wawe unye imbisi zawo ayimukama niwe nyimukizo mutima gwanje tera yesu mungaro zamani urakesho muraka kaba kusitaye tukagito takasitamire Guruhanga akantorana Dine karujikona Asa Kanyevune aweka Hache Kanyoza Wenu nyowe Wenunga Amara yonta Ibanza Yanjeliona Yesu mungaro buyo mushitani zina lyanye manyeta Valentine muhereza aka Kachina kandi weno wakuba wijaha aha bwanje tubwite ngaro twena buryomwe abo kukira covid buryomwe range cyakorire tuterere Yesu mungaro hanga ni usima ni nkwebaza aho kuba yiwanyire icyakabiri nsima bazire banje umugezi John Chwanga hamwe na mama wanje becungwire Royce kandi tubaterero mu ngaro zamani nambwenu tata kabira ryaha nashemerwa na nitwe konkataruho mbwenu tumwinamireho mukama musasire ibyashobeze kandi amwakira mu kitinsa kitabaho abwa Yesu Kristo mukama witu amina
nsime abanyabuzare banje bona kutandikira antingerka ugumzamar ant komsoro I mean ant karofa natura chibare ant tatenka zumuhirwe komsoro ati ogogu 2005 kunariza sini yafe 2006 kunagarikire kunarigire mbende kunagarikire nkore emyaka yo kucira yona nkajimara no mukikurogu arukuntekera kandi kunabe ni mfuruka niza bugonje imbere yanjye natwara umfaraso kandi ninkore bintu zayo muhasente nkora chiti nkweso masabuni konkana umanzo umfaraso kandi rizoba niza kugura umfaraso kwa inchi mukaba niwestam antemiliyoti chotamanya ugogu no manya abanyabuzara mwentu batakubamanya nyontura ni mangu ngun anti konkana kujya uninko mwenu nko umunyabuzari ndakumanya ngo direct so tinkumanya robo kusango ine cyuka kikakubere kitamuso nubwo pereze kucumanya konkati kandi wamanu wababa ine kubareba akaba bari byaruga barobatu tumutero mu ngaro uko ushirubuka muremesa ukutasoma kwitukatandikira ningira ryo P6 yarema konka yayiga kusubura yaguma navuge bwar Kampala nakora ki nuwe twena turyabani kumwe no konka twena nuwe yabandi kutwara Kampala kandi nyo comedy yanje ikagegera si usenga ndukusubure nko komumaninda rowo so nutifayo munonga hatiwe uko kumureba kumanya ngu nobora kaumba kutera ngo bamutomera abo kubatakora ki takweza konka tukusima kandi turukurugaho nanyo ko mutindo kurugaho iroko shita ubwo kufura munindwana robugabe bwo muntu wahanze na no murema ninga ikigambe cyo nikibi ninga abantu abino buremu amagara gabo tata afira ryo murema we bikamukaga tata kariyo murema wa polio tata yiza abashuma batega ibara tata kayahika muyagura kawara kikati kunka kari mwechi kintu mwana kinjaba no comedy abashuma kubiziremo bine muntu mwena hansi atananye n'umunyiba n'ababanyo kare hata hoja ngo akariyo murema wabatoroka ukwashobora kumba mahigona gakagarya hewe hata ubatekateka ngo yanayo kuba ko kurwano bakweta police batera barunda yabo murema wa kabiri uburema bwa kabiri uburema bwa kashatu tata kana tambura yasanga urasangire nkecha ikitaba cha mizi hatukigero tukasanga gakoma mwene right kwe kutera mushangu na mizi hatwiyari basiremu sanga gatarugo hati kitabe cha kabiri na jwari ekiri kitomanya gutugo hati yari batamatera acwanya guruka uburema bwa kashatu tata ka DJ sizo barumwe byabarumbe tata nwe bayiga we ni manya no kujya ngo record seza Uganda tukuzu recording but my father nuwe muntu wabandize gukora FM radio arukwata AM wagitamuwaya agura niya RAM agitamuwaya ba FM usanga yari ko mbara abantu bine radio nkiye we yena guze mutwaro musando bana mbaguze biri konka music yaftera barabatajini so muftere byo mana record player na gigabox twabe turumbende twataya iso muntu aina baginya haza bakaba baranusamba ganka hero bajya ngo abaterere cyoma atwaye batera abahima kubihwire ibyo kurya yasangira umuhogo tata tunyoti kurya muhogo kandi ntahiri nyunze kuryo buro bwanje deni mu mayeza kurya ngari atwada boya nkuyo witakariye bisaka abashuma abarisa ngo mu biza bibaho ki radio yabe natera so bari yakubarwa mu muhogo basanga radio taru unikirebe kanchwanga yakora ki nkandi winchwanga ko yajya nakuryo buro radio yitu natware yaje ninjange byesindo bizo mukana tatu abaje na ryo buro bamusanga ryabitakuri watu biya munoburo ate kale te radio yita twantu munyo radio tinjini bamukwate bitakuru bamuyo bamufunyi bari yabana kubarebera ngo bakwita incwanga radio bakora ki badigara hatta takwizire akisanga tata wo kurwanda ko yakana rwanda se kintu cyo kuruma umukazi wawe yanenge mbi it is not good kubigamba hero konka byabiriye birunjo buno basa kubigamba konka nabyo wabirenzi uno mbajya nanka pisha mkongweno we hata hani nyenye no musamu runji mukawarenga omukazi wanje agaranga icyo kubanza nkamutunga 2017 ngiro mu erevu ejensu nkabanjine kunkana mwe nabe nintekera
nomtoro kazo so achibume dale kubanza eyabanze kunkorera no kujya mundu go mukutekera nkai omunju ekyakabiri niwe yayi nyowe bright na mwenti mabwa kiyatahama itwe nobo ine sente na miliyoni 2 nimwe no mukimano wasa ko ine miliyoni 2 rutine shuka kitano konka tukatuzoba bright ore yaje atege koti na nejo atuzona tusitware bugiye mwani zinga mtu arasa ejo ni miliyoni mwene chwe takutaho tukuza kujya muneza kujya ngo bano mugi akujya ngo izo ino korechi uziteke ninga cyati nyonye ne mitwara abiri igutaho miliyoni mwene mitwara asatu ona si utandu tutona muzima ikote sana biya akoreka ngo ekotezo zine korachi kukwindura ekoto kizisiana azwara mukasha nyine baduba babingumi biro kitumera zagire ugwajanga atubajugeza heje atotware bari aba try green no mutwaro mbara mu myezi ngesatu ekoto no kuzirengeme nondo musanga konka wakoreka mwege koti ahora azamukoro yineke kuza gukora ki kando shangezo sente kota zigusere koti either zibenza purte ko ninga marwa na nebindi so ishoche umukazi wanje abena kwata abo kuntega bagama ntegere kumitana wamweta muhimi twareje ati wo gumeno reba ngo wayongera gukora ki kuri cyendeza yonje baninte ko mukazi arakampara bari mbagumba telebisani bamuzindikira ahati ryaburaho yampindura ishoche kandi naryo kineke rimpindurira aha emusi nyowe omukazi nangwa ikakigambiro mbanda omukazi wanje akasanga ni nyomarwa hati nebintu bibiri either kampombazi ko kurga marwa ninga kaguma nampera bo kunywa marwa garga huganta boss boy tumutero munga mazima nyowe omucyara kazi wanje tuinamaka na kampani konka buri biza kushohora na munonga nke mukoro agaranga no wakuzo musumu yanjye nintekwa kuzware mirundi nkena nduko musindi kiratege tahiti yazwara nempara tate kikargaho atatu no rwa katano tate kaheta yimanyabiri omwekererwa konke byo byona ari kufa umukoreki ngundikemo ecyakashatu ninga cyakana abantu binyu nobo ino mukazi omuntu yatumukazi bitu mwamu kuko mbara tumukazi bitu tumukazi wanje yantera abantu bareba waba bize ateka tubundu mukazi yakushoga konga nyenda kugambira ngweje ntunguka nyowe yinkwerebaho ubwo mukazi ayine unka nkebiceka nsanje ucyakana ubunomsha so burkashi wanaterwa mutu stress yimbeni ndaba mu kushoma kone niwakubaza kunde bakajya tu relax emibaze yako banampa tinkumanye kunka tukajibona umarwaro wapi embazi yenine yekizungu arwa embazi numanya wari embazi yebicipuri nembazi eryorigino then nano kumanya nyine kubyamanye ne kore mwene akozire bintu byinji agashanga nyoni mvugo motoko tumotoka angira tunobasa kusevinga buri imbaga wakore metwaro bankaga igomanya ngweje mtwari 10 yo kusho ne motokensi wawe na milioni mwana mwe mtwara asatu akwereka kibujya mutafuta sente konka nyo kushira tafuta sente konkeza ngeze nyine zabeze turazinde miri planingira umukazi wanje nazi planingira kandi ndeba nagura n'ekintu kandi nacha ekibugura kitwera konka riya rukushira ni chwera nyowe so tikabasa kubigama nkabihezayo but you have contributed so much on my development echini bursa abambara n'abari kutugonza nicyo tubagonza mundu mwebale kutugonza mwebale kubera umusejja wange abamuyambire mu kusoma nisima muno n'abantu bera okirokero mwebale muno tokutero mungaro zamani ubwo kambe muri kiri nyenda welding atabwa cyo kubanza welding hagari hinanye kujya natambuze bigere nimpuka icyakabiri anga yasini we no yaba director kari mungo buyaye tushira kwebugana mwana okushamu namugambira nabaza kumusarra atikara tuntuza kuzayo atiza tugende tukantukunda poka omwago muntu ara poka akaru brown akora poka uzakureba noreni nkunde sumyaka vuga mu mandia uzakurende turi ya welding ayita yasini atokunanda okwikikana
Yasina agira tunyowe kware nanda kusoma tinkwena na shiringi gana Yasina obore yagenda mutero mu ngaro gashome myake bro wa Yasina ndakushashura na shiringi gana. Of course echo tukumanza muganda kuspendinga munonga aho kuba nyoni ngo isasente kukireza beji bakozesa. Visiting day kuyashire hati no reba kakumanisho man ne bade visiting day Dr. Justus akananda kuntera. Results kuzashowire ebigezo kubyashowire byatamu yo kubanza. Ebya general paper ba azana ngo gwari kuyombawe utaremesa bawo kubongera maro. At visiting day kuyashire nkashomere tamemu omukutereza results bayigo kuteka o general paper ya twena kunkamwe tukuma tukikira tungambiro kunte bintu mbembi bishira tukunka general paper tubagita watu no atakacha ino kwire atumanya chi mtutore ugambe na master gamba na wacho musobora jango echo takuchembe ba master bana nibihindura ba master twavuga twai kaishomero baza kuteka ngo mwene bas printing bayindura amasanyarazi garga watu no hemba generator obwar wanzuma bayemba generator hati echinabe ni mutwara mukabade chargao yabankachi ngomuziri visiting day akiza icho kubana kiza na Rolex na nobo busoda ya leta tipi mazimi imagine. So foundation yanje yona eyo kugarika ino bune na benchine konka this guy contributed much noko stand hati ukwena argayo sponsor wanje okubanza ngenda kusima Father Bass Foundation tumutero munga kandi umumbaga namugira kanta kumukwa kusantu kabanja uno hwera abantu tunanyo kwatro atoizo izo kunagireyo semester zone zimazire ku semester benantera imitwara atanu mpaka ubumpereza kandi na wakakuma wano handiko afaza mbuze arwe bintu ngamukaga byo kwandika bakwatra polisi omisango ya story basare nekora ki nebo bafutere kisani cyo nameza harunka marwa basare ne yakora ki bakwata mangutire ngo mukono kumukariga mwene byo numbimanya hatebyo burkanya no abanyamahurire no mamba zumirana kunkuba nakugirana nisuka ntatka basare ka koraki. So ubwe na watebyo nibinjema kugumana building because okombe ko muntu tukozerwe mukazi wenka tukozerwe Justus wenka it is a contribution of many different sectors. Nyenda kusima omushoba kweta honorable Dr. Chris Baryomunsi Minister wa National Guidance na ICT umba MP nyonyere ba MP bokorenga makumyana bungoriro bururu bari mu parliament konka we no mbureba ngo mbwenu because nyoti kitera ba MP mambe mtware tano kora konka ino ko kureba ngo mu bandi nafayo note cyo kuza kasete kora konka almost nawe abe yakize emirundi ebire kora tine buru semester kumutera wa miliyoni tumutero munga. Nyenda kusima mushizo bakweta Dr. Sam Owartahigwa wa Orv na wakasiye miliyoni nkebira kumutera wa miliyoni tumutero munga. Nashoma nakomo mchakashatu kababizi primary school twafuruka twaza mu bende nabanza turukuruga bugonshema nabanza kusomeraho ayiba kweto mundeba konkati kwateka mu documents abo kuba ngasomera ukaki kuna asomere tamemwe kuna abasinga nubwe batandije kubiya byatata ngo akakari torjeze abagana mbakora ki kukaruka ejo nensonge mwe yande miso kusoma because fees tukujya ngo ekebuze konke kindi okufuruka kwinebuzu byakwe ngwe nkuteganisa ebintu noboneta bwisiraho naremwa kusoma kuruga 1990 shwento wari yaru kumayoti umayiyaza njira ya baje ndangumwe atoko shwento kunagumira umukanda aido yangabire kitabo cye byevugu ebyahandikirwa mugenzi Benodo kitumbangiza nona gumani mbisoma for fun ndakumanya ngo birarga musende hati natandika kushubure nkoko ndukuzitwara Kampala aina arebira abantu abashiza bo kuzwara bitete abakakora za comedy then cyenda netano nasoma izo barumwe kunizire tata yaje atwano ndakusoma utware mbuzawe wa headmaster nyondi umurema because ngana tumpukire enkoko zirukurga membuzi songanye nenkoko nyingi nembuzi nyingi kandi tata kaine mecho kugira ngo hina muntu yabaine digura cyaro kitwuka atine sente sar kugira ngo mwana nanga kwa ine diguri kanomukiza sakata ku supporting buri friend agaragara mu isomero cyenda na mushanjaiza kwiza UPE tin politician konka government kitero mu ngaro yabetariyo kanta darkai naba entertainment prefect obuchaina bakabunyetera isomero abo kugira ngo kubaberiza aba China bajya mu gamena entertainment prefect
so kuna bingamba nabo mba middleman mani batwara mu mashomera gandi hatebaye mbakora bo bateka ngo nimbere bakonkanyonka mba ninkopa hati tuwe yabe chwa nanye ndondo bwa kindergarten ntuza kubaletera ubuchayina hati ngora 2010 kanyonka ngora ngati mututawuru panka njyanti ninza kusara umwana umutwe ntumurento umwana ngusare basaswire bahakana ko gatina arwiring kugira ngo ateye ubweye ngusare atubona kiza kusara bona bahunga ezo nzirira busa sabonya ngana kachakari ngo abantu banyamusana kagasiza nakagirachi nakachina kuna biri entertainment prefect enkomi naeza na head boy naeza konkaka somo rwo kubanza rwa kabiri za kushubira nkoko rwa kashatu nsomo rwa kanasi twaro mukatari rwa katano nsomo then kutyagiye kwa nkizanye ni 14 then na joininga karamba hire ss enkomi 22 kike 15 nabwe kandi prefect head prefect aini hire wengani telebishane bya kamera na nebyo kusiga then aho ni yasha tunemwe hate 2026 najimara nduguma yisomero because ngando mukuru mwene mumaninzo mbano mporepu kubahandoringa biki hati kuna benyizire kunu kuzika nijana kamera so kuna kireo shanga kuna kamera inumugasho muhango hato mbaragarka yumani telebishana mumbaga so 2027 David Rutaro yasoze cyesongo cyaka papara na Judith babirye yasoza bera nange hati ubwongo bwajya ngunga bwakita kuchima iminganyizwa biriye by'abana bayimba mayimingo mukariyoke bakumayiminge by'aba Fred Sebato nzo mumbaga bapangisa kumwene cyueka ngani television najya banyongera mu kumwene cyueka banyango babanzo tusampolinge nasaba MC namba next kuna yesongwire ngo mukazi babanti cyesongo bakamba cyura batakarebere video because TV skazaro bajya mu necyange so yizo banyone kwetandika kubachi comedian mpaka atukuna bendiyo batujya mu ine TV kuza kutandika bicipcipi tukorobuzano TV kuyagiye kwisha nga speedo kuyagamba kire yagambira speed bantera nisha twazana hati turiyo mu 2009 yabe 2010 ngani nkunda kora musya naza BFM ngumani mvuga pichini namwe mwiza munsimno mushamba mweta simwe kitagata waza tobanze kusavinga izo kure pichi hati nagumani namusya mpaka Jordan ayampurira kajya twumva ari kura musya kusesya no umuntu musigaza nazware bipanga tanasasura ngo yatwarize mugambira atagaruka gukora ki kubaje mutagaruka kusasura hati nyona Afrika ugonje na panzaro bazurwa ready hati nyowe bakabaje mudaga tarma kuninge birango ninchesi bafutahamu nkaramusya mwen nyonga amanyanira musya anto wafire tumuje bare ngebi hati ongwire buchaka wange myaka ebiri batyo nkagora kantu akakakanga murevuranda kweringa kagomururu kunjira babe nabwita abagore umugoro mucyara kecanga mwende gatutware direct mu cyaci orebe kibekiriyo banyetare buranda bakunda mwene nyana nabwita abagoraba mwene umugoro mucyara bagumana ugaruka mebigambe boti nyomere nichizagito nomusizanje John nichizagito nomusizanje John kuguma abo kwenda people who are organized nibeyongera kunteka herisho mbire brand ambassador wa Rahu Richard Uganda Reproductive Health Uganda ngaiza kusinga mangi 15 umukushomese cyo bakweta Prevention Plus biyeyo bikambi sponsor yiwe bakweta songo gender justice umucesho ngori cyanje cyendebera amahanga go gona bagaritari view kugira ngo batungire kica yanje mwene nywe ninyo mpereze kutora no UNAIDS na World Health Organization kuzwekera Uganda globalized to end HIV by 2030 tube turi mu Dar es Salaam abantu aresho ngibiri kwenda munjende banyegese ebinda yegese abantu kandi nanyembwa Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani